Kabang-Bang! I am back for another feature here at XIAO Cafe! And with us, let's welcome Nang Pinky with her beef Mami! Yes, Nang Pinks! Gusto gini mabalaan sa aton nga mga followers and subscribers, diin kita subong. Ay sa Mart Mall, sa may second floor, sa Tambayan, sa may activity center. Yes, in front of us ang aton nga activity center. Look at that, look at that. Kung gusto nyo maghampang, kag mag-enjoy after sa inyong klase, after sa inyong nga office, welcome na welcome gikita diri sa my activity center, Mary Mart, second floor. Kag kung kapuyon ka mo, pagtulang ka mo di sa tabok sa activity center kay ari ang XIAO Cafe. Yes, anong gina-offer naton diri? Nang May lunch panyaga kami ni One Gate, Beef Mami Gate, kag Beef Paris. Wow! Ang beef pares, kaya ang ilang specialty diri. You are open from what hour? Sa 9 a.m. to 7 p.m. Ayun, 9 a.m. to 7 p.m. lunchtime. May panyaga sila kag kung gutom ka mo after work tapos nyo hampang diri sa activity center, you have to taste and buy this beef Mami. Mami! Beef Mami! How much? 60 pesos. Imagine, 60 pesos lang may beef Mami na kita. So, pwede ko anay matilawan ng sabaw. Bisan sabaw lang anay. Sabaw pa lang, pero daw gusto ko giniyakan on. So, see you later, mga kabang-bang! Hey, I'm home! And I got pasalubong for my nanay! I'm from XIAO Cafe! Yay! Try. How's it? Nice. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspire!